jada roma ya do tumfo sika dwanya mkase ya mekase osum nya metro a wanya hwekura wa ho fede ode domo sana sika jawati so yesika wasa nti na mo wani mu aseda me ba cha tie mi bia mu wodi for line ni 0553 011926 odi for sika dwane line no 0553 011926 sa wo pese ye bo wadwa tonde ho dawuro edema wa wo betimi afre line no ena sa wo pese wo sponsor ye nso a momo line no ena egusuo no wo betimi afre sa line se odi for mon kire ye me de nanso me pese me so wasene ketua bia nsa de odi beba bebu adwumadie ya hihye ne se 30 minutes no esa ya pese ye kwa 1 hour enti wonipa bia wage bratena se na enkyerɛkyerɛ ya wo de na wo pese wo sua de no asɛm a ya kan wa sorry dem ya nka bi nkyerɛ wo da wonti bi da because odifo na ankasa a wogina nim no wonim de honhom ni si ne so na honhom ne te ne so na de ne ya adwuma no wo ba ne nkyɛn a obɛkyerɛkyerɛ odo bɛkɔ nkwagye animu meda wase bebre odifo ene ya topic na de bebre was 40 days to 9 months was 40 days 9 months to not 12 months 40 days 9 months not 12 months enti we de makeka abom odifo adenti na eye 9 months na mum enye 12 months eye 9 months na enye 12 months afimu ni nyina eye 9 months na mum enye 12 months odifo meja adwumadie no e de ahya wonsa medase abusiafo mechia obibia eja ena asomdue nka obia na mechire sikadwa nyamekase ne bena nyamekase asomdue nka nipa bia waje bre no otena se bre bia ohwe na wotwe mu so yasan aba na ya bechire nsemu mechia obia nyabotre minu yanom a mafa bible na mo pese musua de no owura bi frame free tachimai ahyase na nka wode ebufuo pa mu oden ba menyanto bo ase ma no enne kasai na baabi a mede na fa no obisana mede ato afa ono ahunu se baabi a waba no dabi ano ohye no kwasem ya nwie kura na pa odoje nyansa kasai memeti ya mebro bible school so no kwasem mebro bible so no kwasem obi ntimase mensam a meka no dabi a meka se menka de nipa ka ladi hwe sa okọ asofodie mu a sofu bia wo tie me bia be witness to the American enya common say every week ni nyina day bia wo preach every day bia wo nya asem foforo ye dey eka memetu me mpe repetition of preaching dabi awurade ni aduane ade ache so no kwasem asam no ni awurade wanda wa asem enipa ni asem what you say enti wo de hwe say every Sunday to Sunday be me preaching. No kwasem. Me ba fidie so e performance ni. Every day be a different topic. No kwasem. Na me deba. No kwasem. Me more repetition da. No kwasem. What you say? Se me more repetition na ye e be a Saturday. Wa ma. Because of program to me die enti. Na ma eno de ye na eno nko. Na mo se betra se dia different topic. Wow. Enti who am I? What you say? Enti so ba me ncha na so person who follow me a aya adesua na yesua se me ka kire o se ebia na uni access to TV me pa cho betimi ahwe ewo sikadwa nyamekase TV ewo YouTube so ti me pa cho betimi adwani sesi ai uni ya bi nso obroche na oni access to Kumawu TV ana se Home TV a me pa cho no anse fa link ne ma no sikadwa nyamekase TV ewo YouTube so okọ no obenye ahwe eja enam ne tumi so ebe shawo ena se okọ Facebook nso a Kumawu TV ewo Facebook eno so edam live enti won sabe kan na watimi ahwe bi na nso asua neema na etimi aboa wo bedase 40 days to 9 months bedase not 12 months yeah lady any panty ase mensam american wo nya ntobo ase a onti ase wo be fu mi sese ai na nso otobo ase a ebia na me be make point
na aboa wo badwuma bia eto ne bo asiti asem ansana wabua na bakwase de ansana wow nyansa is speaking na mo ye badwuma enti to bo ase na tie me no kwaze and that topic no 40 days to 9 months not 12 months we obede what me ate ase that be American say me say lady if you want to be wise join the spirits person enyansa for na honhom nante omo na nim de ne nyansa ya de ekura won sa na tie enti me 24 hours 24/7 metimi sunsunso no kwasem metie nsem a ekoso ye wo universe nim ye wa asase so what you say ye kire wade yes obi a wakọ bible school bia no asade sua wusua onya bi da tio we ye broni sofo a ensem a meka wonti bi da papa obi kura nim say wo bible school nu nko obi da enso wakọ bi kura wo set pa what you say hwo oswanso na aswansa wo hunu de mu oduro no kwasem papa so be di sofo a ye wa sofo de no mienu no kwasem ye wo broni sofo de okay ene ye wo odoma nkoma sofo de okay obo ade sofo de nanka obo ade ne fra wo moma nanka ye pa that is the best say wo broni sofo nyame afro say ai nyame no afro no ade no ode ma wo wo soma no ka ade na kire wo na nyame ne din de san wo se ye nyina nyankopon papa ebre ni ntimi pa cho ye topic no emu wa lady 40 days to 9 months and obadu manyi na so 40 days to 9 months not 12 months yeah me pa cho ewiase nyina na me be kansa ma no ode pa ewiase nyina lady ewiase ye kurukuruwa no kwasem what you say ewiase ni e na ma menya calculation kire nipa lady on say ewiase ye kurukuru ase ya ewiase ye kurukuru ase ya and the calculations be doso enti mu amako school no mensa ma American na nei se wan ko school e bi wo ho a won timase because calculations wom ya the mathematics hwa lady me catch us say odoma nkoma nim ade ache obi ya nya broni na de adesua bre ye dabi me ya chime tenase o ni ya kire ma de calculator da ho calculate say but number way na obenya number way what you say enti me ma desua no me sua de free pa on say ewiase ye kurukuruwa enti the word ewiase nyina eye kurukuruwa say ewiase angle eye circle enti wiase number e na madroi eye 0 what you say enti yase wiase ye kurukuruwa round okay si ye chemu say ya ye chemienu say ya ye chemienu say ya eye soro ene fom no kwasem ana meboa no kwasem ene wiase nyina so uko mathematics mu a ye wo 360 degrees ye ni 365 degrees montie de abrofo na ye papa mbra no nti ye wo 360 degrees enti ewiase nyina kuta 9 months pe 9 months 9 months pe not 12 months dabi okay enti calculation bebem okay ochinyifo ento ne boase no betemenka no kwase tie ni yo me se ewiase kuta 9 months enya 12 months okay adenti na ewiase kuta 9 months then no 12 months enie oduma nkuma tie ya wodwoda ekosi kwasi ada me pacho emudia hin na enu 24 hours ni nyina do 24 adwoda 24 hours ebrada 24 hours up to Sunday 24 hours up to Sunday 24 hours no kwase adabi ncha adabi what you say okay enti oduma nkuma bo ne so na sase no every month bia kuta 40 days month bia kuta 40 days month bia kuta 40 days okay na aye kwasi broni ana dane emre ne na Constantine no ana sesa emre ne na okay tie ne ye dia ma wi ase bibi ma ye hunu amane ne enti I am making point enti to bo ase ne tie me na lady sa one onim ankontabuo enim se wo 360 degrees near wo 180 degrees dia near wo 90 degrees near wo 60 degrees dia ayada ne konya 365 days make 1 year eno ne asem anya no kore eno ne asem what you say enti oduma nkuma som oduma nkuma wo amamra ezesa nke nipa nyina every month bia sa amamra ba follow bia sa nke nipa nyina celebrate sa abre no papa ene de wo ka asem enti sa month no me pesa me ne mahwefo ene matiefo ehunu sa month no oduma nkuma wo afahye oduma nkuma eya na afahye eya akwaside na ye oduma akwaside nko na ye oduma nkuma afahye
adenti na akwaside na ye odoma nkoma afase the enti ene tie every month be kwasi broni say ye 31 month ene wo 30 days ene wo 28 days nya kwasi broni de no 28 no eye February ene ye wo 7 months ye no nso ekuta 31 months ene wo 4 months eno nso kuta 30 days. What you say? Okay. 31 days, ekuta 7 months. Okay. And 30 days, and also kuta 4 months. Okay. And 28 days, and also kuta 1 month. That is February. Yeah. But so board the man kuma sumunumua. Every month be 40 days. What you say? Busumi biya fall in 40 days. 40 days. Every month be 40 days. 40 days. So your calculation no any. Na omaka asem bi yese ye won number bi ye friend 666 kwasi broni say obi bi abeje sa mark ni bia wo ko bonsam jem omo bo o madrew to obo asema me ena me kire 666 na me kire de etie lady de etie ni 9 months 40 days bia aye 1 month what you say ena afimu ni nyina kuta 9 months. Enti anya calculation no. Ye odoma nkuma calculation. Ye wi ani akokwasi broni calculation. Papa ebre ni ti mane nkoma ye. Enti hwo lady 40 times 9. 40 times 9. Ebema 360 days. 40 times 9. 30 times 40 times 9. 360. Ukuta calculator. Me pa cho betimi abo. Okay. 40 times 9. Answer 40 days bia 1 month. Ena me say afimuni nyina ekuta 9 months. Enti wo de 40 ne betam se 9. Wo benya 360. Okay. Omo nim kontabuo no. Ye wa 360 degrees. Ye ni 65 degrees. Ebi ni ho. Anya no kore. Okay. Enti se ya calculate we ya. We yo odoma nkoma de. Ena se ya ko Akwasi broni dia. Akwasi broni dia. Akwasi kokko dia. Akwasi kokko dia ni. Enu ya Gregorian calendar. Okay. Almost enu ya Gregory. Okay. Enti se 31. Emma ya 7 months. 31 times 7. Ubenya 217. Papa no What you say? 31 times 7. Ubenya 217 days. Okay. And now 30 days times 4. And also ubenya 120 days. And now 1 day no, and so ya 28 days. So I can in album wa ekosi 365 days. And almost say another a make it say 1 year. 1 year. Na kwasi broni de no 1 year no kurati metrega na kwakosi 366 days. So the back 360 no mu a eye onu a anasa number 0 no a wo calculate a emfa. By say way odoma nkoma de 40 days yi so che ewiase mu mienu a wo ba benya 180 degrees. By so che ewiase mu mienu a kwasi broni de no mu a wo benya 182.5 degrees ebi ni ho. Obi a mathematician biara wo so onima de bia me pato ye wo 182.5 degrees wo wiase ebi ni ho ye wo 360 degrees ene ye wo 180 degrees ene ye wo 90 degrees ene ye wo 60 degrees. What you say? Any degree bia person ye bia no ye chem enti ye say lady here ma menche 0 num and 9. Ewiase odoma nkoma de niama 9 ena gichi wiase. Enti 1 2 3 4. Enti 0 ni nyina ebema 360 degrees. Ena so che mienu se ya ebema 180. What you say? Ena ba ku pese no ebema 90 degrees. Ba 90 so pese o chemu a wo be chem say na efa no aba bema 60 degrees. That is mathematics. What you say? Enti ye ko. Enti uhwe a sa wo board man kuma de animu a 440 times 9 na ba ma 360. What you say? Enti hwe esasan ko nipa bia bro 70 years ya de ma ye no. Enti me calculate we nipa bia ba de ma bia on calculate na hwe years awanya. Nipa bia wo wiase now. Enti na wotimi de abo aketo abo afode ya manyame bi. What you say? Enti na nyame bi wo hono mu a wona wodwane secret society say a wo de enipa ye eniema no. Me de me nya hunu bi de na mo ya tete enti me mfa ne atesem
yesi sunsu bi won mo ope akwada aketewa akwada ya won foforo ana akwada ya nyinsa no ene ope obi be ka say na sunsu mu de akwada aketewa de o de yedai akwada no onya akwada wanyini wo yi asibia sanka ye kunaria enko ye nam kese enti lady hwe 40 times 9 amount 360 and your one number be a friend 666 666 meboa enti 666 no the entire man enya 666 and me break ayina ma papa fama ye enie lady university osuru ye hata we the number is 6 asase we number is 6 and woni pa bia number is 6 wow yes wow and your 6 electrons 6 protons and 6 neutrons 6 electrons 6 protons 6 neutrons where your science okay one more nim science no on betimase okay what you say ntina me say na wan ko school men some america won't even tia say and 6 no e joma 6 electrons 6 protons and 6 neutrons what you say and the entire onipa number ye 6 you say god is love onyankopon your dog and every number 6 be a love what you say and so onipa bi number wo baby number ye number 6 a be ma bi ase ne pa wa mpene so na se be ma na kwa na ya eso de ma kire ma no obi okuta number 6 bi a wo bie na komam wo yo do wo do obi a wo de cheche enti sa na me ma ne so tie eso ne pa no dem be ma ne so sa na me wo ye number 6 nko ade wo number wo spiritual nipa enya 6 ni answer na ye 0 no kwasem se de na wo what you say ena so ko numerology mu a awia ono odoma nkoma no awia number 1 ena bosume number 2 okay what you say ena onipa number 3 enti yan calculate bible so onyankopon bo onipa e woni suban ne nse so na so yi onipa firi ni mu enya sa no correct enti awia ne number 1 1 ena bosume ne number 2 enti 1 plus 2 ebe ma say 3 ena onipa number nso ye say 3 enti o ka bomu a 1 plus 2 plus 3 ebe ma say 6 dia ma ebenya onipa number 6 enie enti awia ne number ye 6 bosume number ye 6 enti bosume ne anu ari asasi ena awia no ena bo wiem hoyi what you say ena onipa number ye 6 enti yan calculate 6 plus 6 ebe ma 12 plus 6 ebe ma 18 what you say 18 divided by 2 onipa ne honhom enya dai ense anaso onipa ne honhom nya baako enti se ye ka 6 ni bomu a ebe ma number 18 na sa number 18 no numerology say ye need 2 digits na ye were 1 digit enti 1 digit no se 18 divided by 2 wonya 18 no a no acha mienu wo cha mienu a ebe ma 9 me pa cho enyin so nipa bi enyin sa na how many months 9 months onipa bi enyin so 9 months what you say enti 6 no ebe kwa akoma number 9 6 no mo say wonya sa wonje sa ayi no a eya aboa bi oba wiase abeti ni po mo boa eya azan hwe lady obi biara wo so obedi sofo na wonim sa number we wontimi nsa yare obi timi sa yare ba wonim de enti otimi sa yare yes wonim de enti otimi sa yare obi ba woncha no yare a eso ohura nipa ne mu na hunu de ha no wo ye nkomsani na pese o hye nkomo a eso onya sa number no 6 wonim onipa number obetimi ahuru onipa ne mu wo pese ohura university ne mu a wo hia number 6 no atimi ahura university ne mu ana pese ohura underground a wo hia number 6 na number 6 no universe and down and underground and top ni nyina ekuta the same number and onipa na pese ohura sa university mu enti eso so kuta number 6 what you say and some what be wuram na number ni nyina so bebe ba number 9 enti you say yenya odoma kuma number 360 ama ye 1 year enti em for 6 and times 360 what you say ya the 6 times 360 ni your hand number ye benya odi for line ye 0553011926 odi for sikadwane line no 0553011926 na me fa kwanya we se so achia me bana na akwasi
Abigail onipa nua wo fi a ye chia me ba akua sika gudie me chia wo nso ye sua de minim sa wote wo book ho na wafa wo pen ni wo paper so a wo sua de ankasa me pa chaw esese nipa bia nya daje enya honhom di na chi sade be ya because abrafo aka che ye se obia wo ne guardian angel enti sa guardian angel na wo won esese obia wadwenim wo kire wo niema ni so sayasi edi akwasi kokwa achi di a ene ye ho be kire ye enti ye ma nyame honhom na nkasa emetena ye mu na kwan be so ene nyame honhom ne so be fa ebeba betena ye mu ene ne odifo ebiebie ne ma so a kire ye nyame difo mo akwa ba that it say ye bo 666 times 360 that is 1 year ebema 239,760 enti so wo akoda na sa akoda nya 1 year emfi a wanya ni e wa asase so wanya sai wadi 239,760 akoda nya 1 year oduma nkoma akoda bi nya 1 year wa asase we su bia so de ko sunsumu a akoda na nya 239,760 days akoda bi nya 1 year bia enti so person hunu mfi a wadi wa asase so a fat 666 times 360 na for times umfia wanya this one 20 years and yamfa na say 666 times 360 ni yamfa and times obi mfie yamfa say nipa na nya 20 years what you say yamfa say nipa no anya 20 years Odi for line here 0553011926 and they sia there asem we wunti bi da ba bia ni wa beti sa asem we gi Tete Atimpon dwumadie so esan se ye pe bribia hu asua nti enene nyame adom yan na waboa odi for skadwa na wode na betena dwumadie so Tete Atimpon dwumadie se omie nipa adwim na won kyerɛkyerɛ ye kwan no papa na ni asem we ya wo ka no na yesa akwasi kokko da na wode amaye ne enya de a ye lie and ada me bra no so ko ma anya fasa mentimi papa so obi nya 20 years and obi nya 20 years was asase we so a wodi 4,795,200 days was asase so ayeka say enti na papa akwasi kokko asam akwasi kokko month na wode ba ye na ye 12 months na che say ye enka abibifo anase afasha nan esese yedie pa ye wose na wo ka akwaside na ye odoma nkoma afasha yedie na tie so okọ akwaside mu a akwaside biara fall within Sunday akwaside bia the whole world wo free hako Brazil akwaside be si Sunday woko Germany akwaside be si Sunday woko America akwaside be si Sunday na ne ahia se woni pa bia to calendar ni odoma nkoma na ye no na fashion no afasha ese nke di wiase ni enye bronya dabi na sa kwasi kokko aba bedada ye we odoma nkoma fasha ankasa e follow within 26 November ya na ye odoma nkoma fasha kese enti 31st all night no e 26 November yes odoma nkoma baji mabia musamate na sa akwaside na nka bibibman ana wiase nyina nka sese ye di si wo edema akwaside na kire se enka ye bronya eye ya fase kase a na ntikire se ya hemfo no wo mu na ehunu de ye wo mu na som sa wo mu na nim kwa no the traditional worshipers no wo mu na sum nyametro do yani egu aso dem nyina we are just beating about the bush na se yani akwasi kokko som no na kire se won nanti akwasi kokko som so wa yira okwan hwe yamfa akwasi kokko 365 days yancham yenu ewiase ekurukuru a obi agitum se wiase ekurukuru ye chamienu a obi agitum nso se ye 360 degrees ya ye ni 365 degrees e wo wiase what you say any 180 degrees ye ni 182.5 degrees ebi ni ho obi ba me witness enti so akakurati wo bu akwasi broni enano a enu odoma nkoma da no ebro so enti sa wo de 365 menka na say 365 equal times 40 days ubenya 480 days meanwhile days is supposed to be 360
enu fo na ete kwase broni de no odandan no ankosi so what you say enti eya kwase abuo ne na ada enti lady si akasa obi ya bonsam a wan ne bonsam asa akwasi kokko akwasi kokko onse me di ka ka asem wo ya kasa bonsam a bonsam nye tumi o bonsam ni baby ya na wo pa bonsam a bonsam ya kwasi kokko because time wo mu bai ha no ya na nanu mutime kasa abrofo ne na eba no kwasem abrofo na eba hwe obi biara odane awurade asem bia wo ya de ai abro ni wo ya abro what you say obi otime dada nyame anu asem bia wo ya bonsam me pese wo si wo ma ya hwefo ne ya tiefo se eda eya akwasi de ya tagi sa da ne se da ne ya abosomsom efiri se sa da ne dura ne ya hemfo no efufu toye niema wa ahemfie ekoye wo niema akase na chese ye konya mesumu ankasa de a ye konya mesumu ankasa de a oduma nkoma somu ankasa no eya akwasi de oduma nkoma somu ya akwasi de so obeje Moses didi a ene ye so oje awurade di so oje oduma nkoma di wo pa bibi mai wo pa abakosam a go to the Old Testament. Old Testament na benya bibi mai ya mamre Old Testament na be hu odoma nkoma Old Testament na be hu afasha yedi mu odoma nkoma New Testament bi ni ho enti o ma badre yan edi bronya ya dai pastor also for me New Testament no na yedi bronya no New Testament na di bronya bai wow Old Testament on so bronya so onim bronya kora edi ma de friend bronya se ye wiase nyina bronya no ya say ya nananum ka say sa fa se we ya omudie de abrofo no enya abrofo na nya na be ye bronya na be ye bronya wow enti me se ewiase ko na nim na kasa ya dai dane ene nyansa kasa nyansa je ne da nyansa tena se ebie nyame ma adwene mu asem emi TV wo ba bia da se wo sofu bia tena se na wa betena TV so na wo kyerɛkyerɛ san kyerɛkyerɛ anu ɔden ehwam ede se emi TV da se odoma nkoma wo bo soro ene asase ne somda ene eda esese onipa bia yenka afasha kase a yedi pa eya akwasi de papa asem na jemensem ebre odoma nkoma yi ne ho ade kyerɛ me pefe ma me hu ne life vividly broni be say vividly medima ni krotwe we si hu odoma nkoma nim ana obi sam pese me di sofo na me say oduma me pese me die no so pese odi sofo dia ene ye fa Old Testament e hona tumi ne wo e hona betima mu odi sofo amu aye better prophet na Old Testament ne kura se nyani nyina kura so ne ya kira wo Bible ni mu na se ya se obi sua wasa otia ne to papa bone to fama ye bre no aso na wo obi a wo be chia no a na wo de ni nyina atoto dwa ma ye bre ni nti why a broad topic mentimi nwie ne ye ba sa de part 2 aye dai aba so na ma kire ma mani party ne ma ase ne ahunu de enti esesa nka ye nyina celebrate akwasi da what you say ka wo tia na ate so otumfo celebrate akwasi da esenka Christopher ne asofo nyina akọ ahemfie na ka nyina akosom ne celebrate odoma nkoma what you say Moses time no otwa nwan ade mu odoma nkoma tie ne yo me bisa se asore ban ane atwa dwan ma papa obi so be ka kire se kane nwuma no se na enfomso ni hu a enka New Testament na ama sa Old Testament nso na ka se onyankopon se sada but sada ote enura ene da apem any New Testament so temu adwene nti enu an ka nsem bi no de bia ba yedai abehwehwem okay enu ode a control wadwene se de ba ye woni nya dai ema ho so papa ebre ni nti ya bo me nka ye se bre na so bia hwe calculation ya me calculate ye wo fi a me say every 40 days bia 1 month enti 40 days no 4 times 9 na so benya 360 days what you say any SSS obi bi obi accept SSS bia okobo nsam jem SSS so ma chem say awia ne bosome ene nipa oduma nkoma number number 1 awia ena oba no asase wura ne number 2 ena onipa bia number 3 okay what you say 81 plus 2 plus 3 6 enti 6 666 what the time say 3 sister na say wa kwa kwanya yi now the years na wo anya no na dia ka no hwemfi a wodi wasase papa me pa cha ebre no aso amaye me pa cha me bre ne nti me bre ni so obi bia person so yasene
Ema yetimi enya brani bi ka ho. Momo number na da so 0553 011 926. Where momo number? Ya obetimi de aso yasene aboa yen. Opese abo adwato de ho dawura. Program na ye. Obeti ya ba beso yasene. Na pese follow me nso a ko YouTube so Sikadwa Nyamekase TV. Ana abenya sa message we da YouTube no so. Enti so wan tie ase a to obo ase na sa ko YouTube wo na ko boneti ensam ameka na nyina yie. Na calculations no nso yie. Na wan kasa calculate for yourself. Bibia ba kama. Ejaya adumu a ekira ye besa ba beto so with the part 2. Niama vivid information. Amo hu say de wo ne na mo kura no eya cake. What you say? Ye ba se ba bebi wadwene ye ba se ba be kire wade ye be to odoma kuma na mawo na odi su bia wo so aye nsira aja nsira wa aja nya okese media no odi fo Sikadwa aja ya adumu a 24th to 30th November me pacho ya isha program kese pa na 31st ni nyina so e ba be si 26 November ya ana yi odoma kuma fa sha etwato enti duru a me mfa ni agro sunsun so mfa ni ma ni agro enti bra program nim efia da efofie memere da pa na ne kwasi ada aya kwasi de ne de akwa wie 30th no so ye yawada na eho na be sampa odifo ye adwuma na so odifo ye adwuma de na nyu ono na ye adwuma eye Sikadwa Nyamekase ne be na Nyamekase o so ne asase wura na ye adwuma enti me tumi safro bibia tumi ka na bra ba bia wo ba bia wo tie bia distance is not a barrier na san so wo ba ye ho ye nto ade na mo ye ba for de masunsun no Bible so obi mfa nsapa me pia wura de anim etu ba bia wa forebo 500 cities emu obi na adaw se me sofu bi kwaka che o se papa se me magis ka se ya me pa cho wo apresifu am ye nche no wo ye kromfo nye sa na ye di dwuma e wo ho unya ba for de 500 cities wi a wo wie unu obi ya discuss am bia bio wo ska na de be che de a one kasa from your own heart and the assembly no media no di for Sikadwa me pa cho me chia otumfo so man kwa ahere ba ko pe ba for ko je osu aja nchira ne ma chia me ba na na kwasi ne ma chia me ba kuma na akuyaska the baby girl na me manyina me chia mu nyina ajanse obi bia bye bye me a me di dwumadie wo chia me di Lady Bex odi for line ni biem 0553 011 926 odi for line no ubetimi afre o ha bi ada osu bia ubetimi afre ebra ye free dwumadie so ye be sa di ahyiamu ochina 5:30 to 6 o'clock me ba akua sewa me chia wo ni abusua ni nyina me chia obi biala shalom peace bye bye Abisi waje brana wo hweme. Media ni Sikadwa Nyamekase. Odoma nkoma bo so ne asase a